یہ لعنت لفظ زی کان چیز ہی نہ لعنت یہ چیزس لعنت یہ چیزس لعنت لفظ کرن استعمال مگر میڈیا ذریعے یم کور تھوین یاد یل سے لعنت کن چیزس ونان اگر نس امیک مستحق ہو سہ چیز یہ لعنت ہور کھسان امس تقریباً توڑ دن یہ دچن گھن امس تقریباً دن یہ کھوڑ گھن امس تقریباً دن اور یہ لعنت واپس تمسی متس مرنے یم لعنت لفظ کور استعمال لہذا گھن لعنت لفظ کرن استعمال دویم وجہ ژٕ خاندار سن نا شکر گزار اگر 30 ورین رچنک پڑے تھونی نہ کی اللہ بچوین 30 ور آئی امس غربت ام اون وند کمیز یزار یہ دپن مے اوس یہ گرس من دہے سختی ہتہ 29 ورین ژٕ پوشو پیٹھی یوت کردو ہتہ 29 ورین نے ژے کہین پڑ تھونی سوٹ منگتس تو سوٹھی بوٹ منگتس تو بوٹھی سون منگتس تو سنی چون منگتس تو چوندی 30 وری اگر امس زینن کم پہم مینن کم پہم ژٕ دپان یتھ گرس من وچھ مے دہے سختی نہ خاندارس بز دین چن کامن مز ماگن مددگار حلال کمانس مز ماگن مددگار یہ گھر آباد کرنس مز ماگن مددگار امس بنزی اطاعت گزار یہ خطبہ نکاح اللہ تعالیٰ کرن یتھ نکاحس کامیابی